The London Bridge is down. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri akaba wa mbere mu kugira imyaka myinshi ayoboye ingoma y'Ubwongereza yatabarutse. Ingoma ye yarayimazeho imyaka 70 na 96 yaramaze mu buzima bwe. Yaramaze iminsi bivugwa yuko atabasha kugenda umuryango we wose wa cyami. Kuri uyu munsi wo kuwa kane ukaba wari wasabwe guteranira iwe nyuma yo kumenya yuko ubuzima bwe buri mu marembera. Igikomangoma Harry nawe bivugwa yuko yarari mu nzira mbere yuko umwamikazi atabaruka. Itangazo ry'uko yatanze ryatambukijwe kuri BBC nk'igitangazamakuru cy'igihugu by'umwihariko cy'umwamikazi w'Ubwongereza. Amabara ya BBC yahise ahinduka ku buryo bugaragara ako kanya, aba umukara n'umweru bitandukanye no kubundi asanzwe agaragara arimo umutuku n'umukara. Nyuma y'itangazo ryasuwemo inshuro ebyiri hahise hashyirwaho indirimbo yubahiriza igihugu yitwa God Save the Queen mu gusabira umwamikazi wamaze gutanga. Ubu ngubu ibendera ry'Ubwongereza ry'ururukijwe rigeza muri 1/2 mu gihe cyose ubwami bw'Ubwongereza buri kunamira Elizabeth wa kabiri wamaze gutanga. Abantu batagira ingano buzuye mu mihanda hirya no hino mu Bwongereza n'akababaro kenshi cyane basabira umwamikazi. Abandi bageze mu rugo iwe. Umuhungu we mukuru R.l.P yamaze kuba umwami, ni ugiye kuyobora ubwami bw'Ubwongereza n'ibindi byose umwamikazi yayoboraga uhere muri ibi bihe by'icyunamo n'ibindi bizakurikiraho. Mu ijambo rye nk'umwami, R.l.P yagize ati, urupfu rwa mama wanjye umwamikazi ni igihe cy'umubabaro ukomeye cyane kuri jyewe n'abagize umuryango wanjye. Turamwunamiye. Ndabizi urupfu rwe rurababaza abatuye ubwami no mu bihugu byose yayoboraga ndetse n'abandi benshi ku isi. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'ingoro y'ubwami Buckingham bagize bati, umwamikazi yatanze mu mahoro i Balmoral ku mugoroba kuri uyu wa kane. Umwami n'umwamikazi we baraguma i Balmoral, bazasubira i Buckingham ku munsi w'ejo. Sir R.l.P Thomas wahawe nimero ya mbere y'umuganga wita ku mwamikazi hamwe n'abandi baganga benshi bitaga ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri, ubungubu bari kumwe n'abandi baganga aho ngaho barimo bita ku mwamikazi mbere y'uko atabaruka. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yavutse ku itariki 21 y'ukwezi kwa kane, ni mu 1926. Yabyawe n'umwami George wa gatandatu n'umwamikazi Elizabeth Angela Marguerite. Yimye ingoma mu 1952. Atarima ingoma amazina ye nyirizina yari Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Kuva mu 1952 ubwo umwamikazi Elizabeth wa kabiri yimaga ingoma yahawe icyubahiro kidasanzwe ugereranyije n'abandi bategetsi benshi bo mu isi. Kuba yoboye ibihugu bitandukanye byibumbiye muri ubu bwami n'umwihariko yari afite. Ibyo bihugu ni Ubwongereza, Wales, Scotland hamwe na Ireland y'Amajyaruguru. Ububasha umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari yarahawe kugera no mu yandi mahanga na territoire, by'umwihariko ibihugu nka Canada, Australia, Nouvelle-Zélande, Antigua, Barbuda, Bahamas, Belize, Grenada, Jamaica, Papua New Guinea, St. Lucia, St. Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, ibirwa bya Salomon hamwe na Tuvalu. Ibi bihugu byose tumaze kuvuga byamufataga nk'umutegetsi wabyo mukuru. Byose bigira abaminisitiri b'intebe ariko bigafata umwamikazi nk'umutegetsi mukuru w'icyubahiro. Uyu mwamikazi kandi yari afite uburenganzira n'ubudahangarwa mu bindi bihugu by'umwihariko ibigize umuryango wa Commonwealth n'u Rwanda rurimo. Ubwami bw'Ubwongereza bwari bwarahaye Elizabeth wa kabiri ubudahangarwa bwo kuba hejuru y'amategeko. Icyaha cyose yakorera mu bwami bwe cyangwa se mu yandi mahanga aho ageze afite ububasha ntabwo ashobora gucirwa urubanza. Umwami Elizabeth wa kabiri yizizaga isabukuru kabiri mu mwaka.
Itariki ya nyayo ni ya 21 y'ukwezi kwa kane nk'uko twabibonye, kubera yuko yavutse ku ya 21 y'ukwezi kwa kane mu 1926. Noneho umunsi w'ibirori by'igihugu ku isabukuru ye ukaba ku wa gatandatu wa kabiri w'ukwezi kwa gatandatu. Ibyo birori byabaga bigamije gushimira umwamikazi no kwizihiza muri rusange igihe amaze ategeka ubwami bw'Ubwongereza. Ni ibirori bimaze igihe kirekire cyane biba, ariko byabaga bihambaye. Umuco w'isabukuru kabiri mu mwaka ku mwami cyangwa se abamikazi mu Bwongereza watangiye mu myaka irenga 250 ishize, utangijwe n'umwami George wa kabiri hari mu 1748. Yari yaravutse mu kwezi kwa 11, ukwezi bizwi neza yuko mu Bwongereza haba hari ikirere kibi. Umwami George yashakaga yuko haba ibirori bikomeye cyane birimo na rubanda rukaza kwizihiza amavuko ye. Birumvikana yuko batari kubikora mu kwezi kwa 11. Uwo mwami yategetse yuko ibirori by'isabukuru ye ku rwego rw'igihugu bigomba kubera rimwe n'akarasisi ka gisirikare ko mu mpeshyi, aho ikirere kiba kimeze neza cyane. Kuva ubwo rero nibwo hatangiye umuco wo kwizihiza ku rwego rw'igihugu isabukuru y'umwami cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza mu mpeshyi, bitavanyeho isabukuru y'amavuko iba isanzwe nayo irizihizwa, ariko ku rwego rw'igihugu bikorwa mu mpeshyi. Kode yahawe itanga ry'umwamikazi w'Ubwongereza yitwa Operation London Bridge is Down, yateguwe n'abantu bakomeye mu bwami. Muri iyi kode handitsemo yuko ubwo umwamikazi aba atanze, itangazo rya mbere ribivugaho rigomba kuba rivuga yuko ari ikiraro cy'i Londres cyacitse. Iki ni ikiraro kizwi cyane mu mateka y'Ubwongereza n'ikirango cy'ubwami bwacyo. Kuva ubwo rero agomba guhita hatangira imihango ikomeye cyane yo kumuherekeza. Umunsi yatanzeho ni ukuvuga ku itariki 8 y'ukwezi kwa 9 ugomba kwitwa D-Day, naho iminsi izakurikira iyo D-Day ubwo ni iminsi itegura funérailles cyangwa se nanone ugushyingura, ikazaba ifite amazina atangizwa na D+1, D+2, D+3 gutyo gutyo kugera ku munsi azashyingurwaho. Kuri D-Day +10 cyangwa se D+10 ni izina ryahawe umunsi azashyingurirwaho. Ibyo binavuga yuko umwamikazi adashobora kurenza iminsi 10 adashyinguwe. Imihango izabera Westminster Abbey, hazaba ari saa 6 zuzuye neza, hazabaho guceceka iminota 2. Ibyo nibirangira hagomba gukurikiraho umutambagiro i Londres na Windsor. Irimbi rya King George wa gatandatu Memorial Chapel niryo umwamikazi azaruhukiramo. Igikomangoma cya Wales Charles niwe ugomba guhita yima ingoma nk'uko byanagenze. Uyu niwe mwana mukuru wa Elizabeth wa kabiri. Mu mateka y'ubwami bw'Ubwongereza nicyo gikomangoma cyari kimaze igihe kinini cyane gitegereje kwima ingoma kitarabibona. Yarazwe ingoma mu 1952 ubwo Elizabeth yabaga umwamikazi. Kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi mu 2022 yaragitegereje kwima ingoma. Reka rero noneho turebe ibijyanye n'imbwirwaruhame z'amateka umwamikazi yagiye avuga mu bihe bitandukanye, cyane cyane mu gihe ubwami bw'Ubwongereza bwari mu bihe by'amage. Elizabeth wa kabiri ni umwana wa mbere wo mu bikomangoma bituruka mu muryango wa Duke na Duchess ba York. Yageze mu bwami bw'ingoma y'Ubwongereza mu buryo butari buzwi neza kuva mbere. Mu gihe cyo hambere yari ku mwanya wa gatatu w'abantu bashobora kuragwa ikamba. Yari inyuma ya nyirarume Edward, igikomangoma cya Wales, hamwe na se umubyara, igikomangoma cya George cya York. Ibyo ngibyo bivuze yuko amahirwe yo kuba umwamikazi yasaga naho ari kure cyane. Mu 1936 sekuru wa Elizabeth wa kabiri yaratabarutse. Nyirarume wa Elizabeth yima ingoma nka Edward wa munani. Mbere yuko uwo mwaka urangira, umwami Edward yavuye ku ngoma kugira ngo ashyingiranwe na Wales Simpson, umunyamerika wari waratandukanye n'umugabo we, akaba atari no mu muryango wa cyami. Byihuse cyane uyu ntabwo agomba kuguma ku butegetsi kubera iyo mpamvu. Se umubyara nawe yima ingoma, George wa gatandatu. Ibyo bivuze yuko Elizabeth wa kabiri yayisaba umuragwa w'ingoma ako kanya, ahita atangira kwiga neza amahame shingiro n'amateka y'ubwami bw'Ubwongereza.
atangira no kwimenyereza uko umwanya yagombaga kujyamo agomba kwitwaraho mu myaka igomba kuza. Byamugize umuntu ukomeye cyane, umwana w'umukobwa wari ukiri muto cyane, ariko agahita atangira inshingano zikomeye kubera ko isaha n'isaha yagombaga kwima ingoma agasimbura se. Iyo myaka isi yari iri mu bihe bikomeye cyane by'intambara ya kabiri y'isi. Mu 1940 igikomangomakazi Elizabeth yari afite imyaka 14 nibwo yatanze imbwirwaruhame ye ya mbere mu kiganiro cyo mu buryo bwa live kuri BBC. Elizabeth yatanze ubutumwa mu kiganiro cy'abana yageneye abana bo mu Bwongereza no muri Commonwealth muri rusange, by'umwihariko abana barimo bahungishwa bajyanwa ahantu hatekanye muri icyo gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Yavuze ko ahangayikishijwe bikomeye cyane n'ubuzima bw'abana b'isi yose bakomeje guhunga no gutandukana n'imiryango yabo kubera intambara. Avuga yuko ariko bagomba kwihangana bagasenga ibintu bikazasubira mu buryo. Ubwo rega twanatangiye kuvuga muri makeya imbwirwaruhame zikomeye z'amateka zaranze ubuzima bw'imyaka ya Elizabeth wa kabiri, yaba imyaka 96 mu buzima na 70 ku ngoma. Icyo gihe rero yabwiye abana b'isi yose ko byanze bikunze intambara izarangira, intsinzi hari yabo, ubundi amahoro akagaruka. Yababwiye yuko mu gihe amahoro azaba yagarutse bagomba kwibuka yuko ari ayabo. Ubwo abwiraga abari abana icyo gihe abasaba yuko bazaharanira kugira isi y'ahazaza ahantu heza buri wese yakwishimira gutura. Icyo gihe Elizabeth na murumuna we Margaret nabo bahungishirijwe ahantu hatekanye muri Windsor Castle. Mu kwezi kwa 11 hari tariki ya 20 1947 Elizabeth yashyingiranywe n'umusirikare Lieutenant Philip Mountbatten. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kabiri mu 1952 Elizabeth yakiriye amakuru y'urupfu rwa se. Ubundi ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 6 mu mwaka ukurikiyeho nibwo yambitswe ikamba ry'ingoma y'ubwami bw'Ubwongereza, umuhango wabereye Westminster Abbey. Yaragiye gusimbura se wari umaze gutabaruka. Urugendo rwe rweruye ku bwami rwari rutangiye. Yakoreye ingendo nyinshi z'amateka mu mahanga, agera naho abamubanjirije batari barageze mbere muri Commonwealth. Ku ngoma ye mu bwami bw'Ubwongereza habayeho byinshi birimo guhindura itegeko nshinga, ndetse biba no muri Canada kugera ku iranurwa ry'ubukoloni muri Afurika. Ku ngoma ye nibwo bwa mbere umugore yabaye minisitiri w'intebe y'Ubwongereza, hari mu 1979 ubwo Madame Margaret Thatcher yajyaga kuri uwo mwanya muri uwo mwaka w'1979. Elizabeth wa kabiri yayoboye ubwami bw'Ubwongereza mu ntambara n'amakimbirane atandukanye, ndetse hamwe na hamwe ibihugu bimwe na bimwe abereye umwamikazi bikaba biri muri izo ntambara n'amakimbirane binahanganye, ubundi birwanya Ubwongereza. Ntabwo ari umuntu ukunze kuvuga cyane mu ruhame, ni gake cyane wakumva yatangaje ijambo iryo ari ryo ryose ashobora kubwira abantu batari abantu be, ukabona bumbuye umunwa akavuga. Hari ibihe bikomeye cyane byagiye biba ku ngoma ye bikaba ngombwa yuko avuga. Akenshi imbwirwaruhame ze zikaba ari ngufi cyane ariko zibitse byinshi. Zose zibimburirwa n'ijambo rye twabonye yavuze mu gihe yarakiri umwana mu ntambara ya kabiri y'isi yose ari igikomangomakazi. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 6 hari mu 1953 Elizabeth wa kabiri yambitswe ikamba. Niwo muhango wa mbere w'imikwa ry'umwami cyangwa se umwamikazi warunyujijwe kuri televiziyo mu buryo bwa live. Icyo gihe televiziyo yabitambutsaga bwa mbere yari ifite uburenganzira yari BBC. Imbaga y'abantu barenga miliyoni 27 mu bwami bw'Ubwongereza barebye uwo muhango, naho abarenga miliyoni 11 bawukurikira kuri radio. Abaturage bagera kuri miliyoni 3 kandi bari batonze imirongo ku mihanda yerekeza mu ngoro ya Buckingham ubwo umwamikazi yaherekezwaga. Imodoka zari zikora umutambagiro zagendaga gake cyane kugira ngo umwamikazi agende akezwa n'abagaragu be imihanda yose ku mpande z'imihanda. Ku murongo w'uwo munsi nk'umwamikazi mushya w'ubwami bw'Ubwongereza n'ibindi bihugu bitandukanye biri munsi y'ubwo bwami
yagejeje ijambo rye ku bagize ubwami bwose. Yatangiye abashimira yuko bamusengeye ngo azabashe kwimikwa neza no guhabwa ubwenge n'imbaraga byo kurinda amasezerano ye. Yabwiye abantu bose